Parish Nativity of the Lord Parish Mokurwat hak laipo tarik unailar arhajar arpusan kila penlong yang kejingyat pilgrim syaying meneba jong kanong stoy diocese ke St. Peter's Cathedral Penden Ray. Ya gani kejingyat pilgrim kipat ba jong ke Parish Mokurwat kila ya ap ya baro kibawan simendalang hak porish po beje menstem. Hak ba baro kipat ba kila ap lang ha maurus iar lat rembrai bypass. Kipai runget ke Paris kala ya kejing cengai ke basau poin lai kilometer hak baro kala isim mentalang da ke barwai badwai baro silenter kalenti hadin bakila poi ha St. Peter's Cathedral Penden Ray lasdang shwa da kejing mani sakramen bat hadin kata kala penput da kamas bakun da kispangut kipai runget jong ke Paris kala isim mentalang hak ni ke pilgrim harangkat kejing senran lang jong parish priest Father Alphonse Walang u assistant parish priest ki sister ki catechist bat kipat riungat jong ke parish baro kawai.
Pemeriksaan 10 menit hasil rapat jing menit rapat jing menit sebut kenseran kejing menit sakramen syua kemala tahu bishop dan idan kejing menit sakramen bat kejing pelah haju kapah bat ndaladat ya kita sakramen jo kejing pelah bat ke jing menit sakramen dengan sa pelang da kemas kuat da kemas jom kejing kermen bangilang kejing pekim dan ya